Ia fatal fatu ila ufionga le ofisilo pule mala ona nga Va'a Samoa le fu tu la ta Mālō su ila ufionga le tu Sai fu ele. They for never know mo ifo ise avanoa le fatal tano ifo I Matā'upu pion singia fo I le o tu stala me se fo I le Malu tato tunu fi mamna mo ifo I whanau I faigaluega I ngova. Le ufionga le ma'u ai o whamatalanga fo I nisi o whalewhasalau le tūlanga fo I o le whaeloa I le ufionga o nisi o alo tamafanau le ATUNU'U o Va'a Tetele me la tonga luenga sa malanga e tu Mamao ia ono niso mafuanga e mawhai ona whaamanini o lau fionga o a mafuanga wa fuai ona whaamuta le o nanga i ato nei ia ao lea fuli umi tago na malanga i ato nei mo luenga nei whaamambole lau fionga sa le tūlanga lea pio na whasingia o te minei si lia tos fulu ila tōwi o whaamalolo mai talona to e matalia ia galuega ia tauno to e mo mai tatou avanoa si fia fo'i o lea sa taofia ia tatou avanoa nei ina ua lockdown ia le tatou atunuu e mese fo'i o atunuu I FAFO I le covid toa amata la ona to e auina atu tatou seila ia iuni o le tausaga le tenei ia mai la ia iuni tau mai le taimi lenei ia silia to'asefulu I latou ia ua to e whaamalolo mai e toa ono la latou ia ua nei ia o lesi vaega le totoe o lea fuafua e au toe whaafo'i mai le malanga lea repatriation flight lea fuafua ma le masinofou ia mati le masinofou lea tausagaina fo'i le tatou apotoga lenio politeg ia avanoa ia mo I latou ia e toe fo'i mai ai o le tulaga ua afiaiga luenga I latou nei ia o le manatu māmā I le whaatinoga o galuega e mese le manatu māmā I valauina o le tulaga fo'i lea o le whaamaoni I le whaatinoga o galuega I le whaamaoni I teimi e tau na usu ai e mese fo'i le whaatinoga o galuega o le si tulaga le tula'i mai o le mea lea o le amalosi tulaga le amalosi ia o lavea I fo'i ma foalau whasaina ia e foi la tulaga e me foi o le ami o le taupulea I me foi ia le tauva pertania le tau o sexual harassment ia ele o se mea foi le matu ia tele o le tulaga le tula I mai ia o le mea foi le o le afaina o le piusi lunga o whaingo telefoni ngā mea tulaga whapea ia le afia mai ai ia galuega ia I vai tamaitai I lungo va le la afia mai ia nisi o whanau ia pe o tulaga ia le wa afia mai galuega nisi I latou o le concern le ia o le to'atele I latou ni o tamiti fou le to'ao to'atele ia o le to'atele o tamiti tuli mai I latou tuli mai te whafoi mai o tamiti fou le to'ao ma tasi lea vaenga o le tilo voila ia I le tatou company ia I le toi tapena ina o tamiti nei mantua foi o to tele tamiti nei o le va il se fulu valu le dos fulu lima tausaga matua ma to tele o tamiti nei o le taimi mo ni to ese to msamo to ese to mo la tu ai o ia o tu lang voi la le ele o atu o New Zealand po Australia per me le masani ta to tele tansamo o le o I la langi tele ia e matua ese ane le si o manga le o tu finga bengai ai sao fo la langi le o tu expose I whanau nei tasila le me o le la tilo e ma te tonu ma fo la le nei e amata mai tono la onga le train mai ai ele ngata la le technical know how whanau I ngā luenga whaasela a o le te pena ino le ma fo fau o le nganga o le tamaititi o le Seila fo le e whawhia ngai ma to I ngā lui o le ngā luenga I pio tūlanga la I le titilo I le tatou company nei ia e ngā lulue whaantasi ia vaenga ia o siktasi ina ia tapena lele ia tatou whanau ia ina I whaititia toi tūla I mai o whawhitauli nei lumana'i o le tūlanga I whawhitauli nei ele fau mea nei ele fau whawhitauli nei whawhitauli tupu au mai tauina o le si I lunga Yeah, this was expected I vaia le tatou company. Ono tūlanga foi o le usi I tia le whainu mea o tatou whanau I wa vi whafo.
ia e mesi la wasi itia fai numero whanau ia whatoa maua kon karate ia so o to inga whawhitau di la lea i le vai ai al tātou company ia was expected at the same time e tau foi ona tilo company tātou company ia wapea foi la lea o i se au wala address ai la whawhitau li lea ina ia au ni whatupula ia i leanga i lumana leanga o le whatupula ia le meni e a whaina ia wanoa whaingaluega ni i leanga i lumana ia a whaina wila ia wanoa mo tātou Seila ai mai se le mele ua mai tauina ni ua matan tatala mai e company ia wanoa mo tātou whanau e le ngata la ia wanoa i lalo i ranks i lalo au whapeon tatala mai ma wanoa i lunga ia wanoa Seila wha ofisa o le tasi la lea mea te tauna wha i tete i tātou mai tauna ta pena le lei i tātou whanau ia avi wafu ona leo amatan tala mai ele ngata lai lea au amatan wha tupula ia wanoa ele ngata vo ila i company lea iei nei temine ia ale vo amatan tatala mai ia wanoa i isi company lea mate lea whanga sosolo i whatanranga o le si tūta ua le mea lea leanga o lewa amatan tatala mai ma wanoa mo tātou Seila tumaita o 11 tal sanga tātou ia wanoa nei i le fau tal sanga lea ia le sa tu ia le lawa amatan tatala ia o lea iei le wha moe o le a wha maoni e le masina fau e isi tumaita i tō tasi a le la amataina le a wha maoni e lan mele le in masina fau pe a wha mautu mai wha tanuanga i e whaine le amno o le fufu e malanga e tumaita i le tō tasi e wha mautu o tulanga lea in masina fau o le wa amatan tala mai manoa ia le wa amatan tala mai manoa ia ma tulanga ta wala lea e te tau ia il company hata si man tātou wa o ia ma stakeholders uma sector sia involved in industry ni nga lue fantasy address la ia i fa fitau lia o tulanga fa salam o le tulanga le ia o so sia fin fa vai ale il tātou Mālō o le mana ia le o mal temine le fo is solo el tātou company o so sia tu li mele to mo se avanoa el wai ele to mo se avanoa el wai o fin fa vai ana le ia te yani o ia nisi o sa fa Mālō mai o lau to faigaluega sa to talo o la lau to mo avanoa la tamai nei le sa to mo avanoa to lua pito to la to lau to mo avanoa ona la tulanga foi le sa te talo ta sanga abil ta sanga li potenta to company ma sa to ilo voi la e ale disciplinary board ale a company ne e ave e ta sanga ne ma le sa ta sanga e mai tu tilo voi le matu ya ole mia na le una pa Mālō mai io ila to la ia ile matu ya tele ia mena le fa marum le la to italia ia pela se melana o le ro amata velante tala vanola mo ila to ia e fu e lungo al matu ya le mena le una to fa foi mai lo fio nga fa mo le tu lo to ale de tu la ma le o se solna tu la fono le matu ya tele la le e fe le fa manino a ti po le to ina fa ti ina la le fa mo o la to io to fa foi o le to inga me vole na o fata mala i temi faigaluega pe o la to la io to mo avanoa me vole o le tuai temi faigaluega ai tuai mali le ten api la temi o sifi temi faigaluega ia pe o to inga me la na le matuia au to inga me vole o fa o lima ia la vela mal mele o le ava malosi ma fola o fa saina e o la me o sexual harassment ia o to inga me la na matuia la na ia ele te tanto italia company mal me vela na o lewo o mai limini o le la ele to mo la se avano la to ia e a fia mai to inga fata mala ia al tulanga le fata mala ia le matuia ia o le me voile o le fa maoni lusu misiole o ngaluenga le fa maoni te miusoi ia pe na me la itina ia le la to italia la to ia o fe mata i tūlanga leo le tamaitai leo wa e whaamanino i le tūlanga tō tasi o tamaitai e when whaamanino o whea ia le company le la anga ia me se fo ia le ATUNU'U ia rea fo inga luenga leo wa whaamautu e ui ele i aloa ia o whaamautu mo tūlanga le o nga luenga le tamaitai i unga waka
ole o se tamaita ile ole o company ale tas o company ale tas le Mediterranean Shipping Company por Mosasi ye la le no le tamaita ile ole tamaita ile le ole fu le fatala no le mini e fenga luenga le hotel department ale va ele fenga luenga le tek an mele to tele tanto tamai tu sele o fenga luenga le hotel department o le vanta to il mele e te tala mai mele mo tanto tamaita ia o to tele voi o tanto tamaita ia tanto mai ele fi fenga luenga le hotel e fi fenga luenga ia fa sele le tek le ist tamaita ia o na voila le tal sanga tatu company e tal sanga tu tatu company I company ni ia mo tala mai la no mo tatu tu mai ila le alela o tala mai la no mo tatu hotel department ia mo tatu tu mai ia le la ta pinaila ia tu mai ia onisi vaenga umai le fa fenga wenga tu mai ile to mo no contract matulanga fa manino le masin fo pe fa mo tu mai fa tanong fa tino tingni Ela matanga al fifilingo na so nei a ole I malanga tu ya tu mau o ise ba e no le to ai ai no lo mo fai ona manino le tu langa le sisi o to ole I to nga mafu anga ia wa fu o to fa fo I mai fa ele mafai le ona tau fio fil te nei ina nei te iwa ise so tu la fo no ko ile sa tu kumbo mo e la to nei ele I malanga tu I malanga nei fa mo After ole sosonia ole tasili si tele selection criteria mo tatu fa na yo FAFO ole sia mele wa famal si al termine ole me volta ole police report e ta pale police report la wo require a company yele e ta pale police report man to police report le valid molto masi Yeah, ole la ta pala police report it's mandatory. The one yele police report ava pela se previous conviction. Se PC uses yele Italia. Ile Italia langa ole afu tasilia criteria wo fa ya afu ni company va. Ole si tu langa ta wa fa facili le wa o mai. Ole tu langa le te penaina le fa na te penaina le fa na mele level of atino tatu company le orientation program e fa atino tatu orientation program e te pena I le wa mata ka ko kala mele motomiti fo ese motomiti fo ia le fa atino tatu company le mele e se mai la mai fa ilonga ia mo mai tatu wa on maling ia auto te pena voila I tatu company le orientation program le e ta pena I fa na ni mo le swing o le environment le lao ia me se vera fa mango mo la tu con karatem tu lang mo on ngalwe isi ta ia la mo po se pa mo po se SOP mo fa yona tu na tu tamatiti o la malanga I fo va nga ia te tau na e te ia lo mateno va nga ia e tapu masai la lo le o ngalwe mo fa tin fa yona to e fa fo I mai o mo fa sala o mo lo nga to te le to mo so wa no mo ma bana ni fa mo sa ole fa si e le code of conduct the company e fa mamma mala ole va nga con correct e fa mamma mala me le orientation program le e fa yesti le le si o code of conduct le company wa mo na mo e le se me fu vo le me vole mai fa mamma vo e mamma le la fa na wi o le tu va ia mionga te tau na mio ia o lunga va ai me se voila o mea e ono a fiela tonga luenga mto fa fo mai pe a fa ia la tu solia ia tu langa I lunga va te mi fa tino la tonga lu na tu la ia tu fo mai nei o la si isi so ta inga o to officer ma ko na ma wa I mo fa ko wai ta si lo va no o ma ino ma yo inga luenga fa vai te ni fo ia a tatu tangata ia malanga New Zealand Australia pe a te fa fo I mai o so dia se tu la fo e o ye se so ta inga mautu fo ile al to officer ma pulenga malwali mo fai pule fai ono to tapa ia pe a to te liu mai na to nei o fa te a mai
Ia ole Tā'u'u City ole taimini ele o se so tainga le al tatou officer po tatou company nei mal pulenga le ali fai pule I tulanga le I le toi FAFO I mai ini fai unga vo I fai ai la toi pe toi FAFO I mai ona le pau le tulanga le ia le so tainga le tatou company ma tatou community ole taimini le ta pena io ele ngata le ta pa le so so ni matua ia le faigaluega pe le faigaluega I sunga I fafengai ai afanau ni o te le ia la sosoani le mo mai I vaenga ia le ngata I matua mai ia me se ala I sunga I fafengai pe le faigaluega ai sosoani la I le counseling ma le mentoring o fanau ni o le yo al tulanga la to fa foi mai ia na pauala le tulanga le o le to mo le avanoa to foi ai e to mo ini singa luang a se tulanga foi le ai se so ta inga foi le al tatou officer nei ma le pule malo le fai pule in fai unga fai e le o ia la se tulanga fa pena te mini la to yo to ta ni mai malanga ni fatia e to mo ni la to no I tatou Va'a fo I le va tatou ma tutuila va tatou ma polum sa vai fai o tulanga le tala le no le e tala le no le o tulanga foi le wai tatou anga luenga nei ia me se foi la tatou va ia malanga le va so vai o polum sa vai ia ma tatou tutuila ia o pe le la lo fa tonga va ia va nga le Samoa Shipping Corporation ia tala la le no ava pe fo ia no era tal sanga mala tomo ia me ia tala ele o ia ni fa unga vo ile po ni me vo no tia ila tu pe tu foi mai I tu langa ila tu va no fenga luenga I Samoa ni ele o ia se tu langa va pe la ofionga o le tulanga foi le so tula fo no ia tunu e Mamao e ni fa salanga po Mālō I la fo I Mālō lo ia tatou fanau o le tulanga le ele ai e pau ale le mea le iai le taipio manino le code of conduct ale a company va ane so di wa tele so tula foni o le fatino lungo va ia o le pau fa unga le o mai il code of conduct le so di alola mi pa me to fa foi mai ele o isi tulanga foi le e fa pe ave tula fon to fa foi mai ai in tatou tunu pa wale o tulanga le ini le ma o si tia le numero fanau ave ni fo I vai tau sanga le ase senga numero le wa I fanau au na tu temi ni pa tu se tau sanga o vai tau silia tau sanga mo vai e temi mo vai se mo ni ava no mo fanau I to I fo mai e to mo kon karate a tele ia ava no mo e fanau fo ni il tau sanga pe si le titi losfu o temi ni mo si dia se lauta tu kon karate phobia fanau o phobia to ai mai e to au o se tulanga le tele le ma e foi ni ma foi le foi numero si tie le voi ia e fafte foi le fole tu ia mi se foi o le e tulanga le ni la lang ia fia ia tama ai ngo company ni ia le ro pule ro fale le mo mai va no mo tatu fana ai mi se fa no fu man tu vo so fa finga luenga emna alo te takinga tangata experience so fa ele se foi langa luenga facile e te kai company e Seila sa finga luenga mo e finga tai ona ia le wa tatu tal sanga ele una tala mai no ni mo tatu ma se finga mo se avini se finga mo no le wa si tatu si se la tatu ele atosta usa ale usi dia se la tatu se la fo wi lo ngova o le tulanga foi le tatou malanga I se awina le tatou Seila le taimi la vai tau o kisi masi me tau sang fo le ia inisi o tatou tamafanau le I o fia o mai sanga na hopia mantu o taimi na le uma ia o alisa fanga solo to fanga solo na o ia yuni e o mai lan taimi kisi masi me tau sang fo le uma na to kon karate
ole foi o fenga foi le sa fai sa plan le vengo tatu sila e ave wa ona fu la te me to fa foi mai ina ia mafai foi na fenga o fie foi tatu repatriation flights e o mai wa foi la ia mau foi ona fa manino le ia fa nau ne o le te mil ne e o ni ma fo si o le normal lang. We're still under state of emergency and to expect the unexpected. O to inga me voile. En faina umanilo kon karate e fa tali mo tolu fama singa ko amos fa le tsa wat. E te tau una ma la lo ma la male e fa na usila nei. En tulanga le ma umo voina fai le fai feutu na inga company nei. En tulanga tau singa o la toni. E pe fa ia tupu me le wa fa on lango i lungo tanto repatriation flights. Foi le approve me ele. En tato el cabinet. O te loa so se mele le lava ele misi ala foi le ima ni le whare tonu. E au la wantu nā tu lau whionga ke sili ne. Tu lau foi ni whase a mai whanau a ngai mai a te uto. O maa ua le tō ofisale tūlanga. Maua, o le tūlanga foi le whase a foi le tūlanga foi e mea i o momo tūlanga tau alauni. Mea whapena. Ia o uma foi la tasila le mea le whamanino le i te mia whai orientation. E fa manino le ia ile malanga ia e o foi la tulanga foi le o le si tulanga sa ye fa se tulanga foi o le manino le kon karate e terms ie fenga bengai ta sila le me le wa avela ye fa mafa i te mile fa orientation o tulanga foi la le ye a fai il te mile sengi kon karate fenga bengai le tuva ale malia le Seila sengi kon karate le sengi mai fa mam lama e o foi la e wai e mai foi ia matua ia po to lua ia po se se le ainga vo mali le sel e mai moli mawina le senior contract ia if it stau vola na mala lama le tantale ile tantale moli mawina contract in terms of contract le mal tu langa le wa pio nei fa fita uli ia sai o issue si sai ia le vola un titolo le to company le wala ya tre la meni e mi se o feedback le mo mai seilas ia i tūlanga i tonto i whale e tato o nanga ia e mi se ala i mele wha mai no le o le contract whingalwe lau whionga le tūlanga leo tato Seila i FAFO e whionga whamalima e toa fia i lato o ngā rua te mile i FAFO ia e toa fia fo i lato ia o tāta sa mātu te mile fia maua ni avanoa mo tatou galuega i whaamalumo le lau whionga. Leftai, o le teimi nei, o la talata le whaselau. Ia o le whaselau tatou Seila e wai lungo wa le teimi nei. Ma o le mea voi le e le o masina umai aloi malanga. Fuafua, le fuafua whapena. O le tau sanga ia mai. O le uwhatupula ia tau sanga. Ia ai fuafua fu i tatou. E fuafua te tau i tatou. O na o le avea le whaamua sanga le mō tatou Seila. Ia whai umatui pui. O le mewa ua mandatory fo i pusta. A le atua tui tolo le mwhina ea. Mena leo iei nei. Ia maisi a tui pui. Ia la vea mali yellow fever. Tūlanga uma pena. Uma tui pui. Ia ai misi elan tilo vole saunga le mū o whainga malanga ia la au ia tuai. Mātunu'u ia la au ia tuai. Ia mawhatau fuafua vo ila ia. Ia ile toe whaafo i mai ai. Timi toe whaafo i mai ai. O le tūlanga la le ine. Wasili al tolu se lau ia tātou Seila e lunga Va'a Meli. Ana pases. Ia e sili al limas fulu ila antou ia ua Mālō. Na tala i le whase lau. O le unga o le tāke da tātou. Le fo i whaftai e al tātou Mālō. Tātou whainga Mālō. I le una ia pea. Le una ia pea vanone. Ia wa tilo ai. Te le i sosoni al me le mo tātou tumau ai. Te le i sosoni le tupe fau le sa tono tātou tumau ai. Ia wala minga luenga ni. Mai sosoni te le le mo se tātou tau singa o tātou ai. Is fo i le tātou ino tātou i kālesi. Las fati ta ingo se tupe maua. O lo whamauina le tō office. O lo whaina maua e. Nau le i o lo maranga atu i ngā runga nei whamu. O le, i le wā o le 2.5 milion.
Seila Samoa. Ai ale tangata to tas. O tangata to tasi le tulanga le ia e maua le la tala sai le lua fin masina America, tala America. Ia tongi o e fua I lunga I galuega. Ia avanoa ia o ia na tu sei. O le tongi na le maua il Seila to tasi le intausa. O ile masina. Ile masina e le silia ile afe paso solo tu le lua fita la America masi. Ia sina upu fai mo le sila mai mo mai foi ATUNU'U ai mai se lava ia o se fe auta mo mai foi lo fio ngala ofisi e ve mo sio tato ATUNU'U mo nei fana po yo lo ngalu ni ATUNU'U ma fa mo lo fio e ole afu ni ole fe mo mua e langona lenga faftai ono ole mau avanoa ole lenga faftai ile tuo no le mau avanoa e o te loa mo tino ele o fapea isi ATUNU'U ele o fapea isi ATUNU'u a misel vai tau fentane o le pesi fama ele faftai ile tuo no le mau avanoa faftai fo tanto Mālō ona ole tali o tau sanga ave fana ona ia nei po kalame ona Silasila Mamao fe Mālō te leo le sao po kalame nei mo te mau ainga o tatu ATUNU'U e misel manuia o ainga o Seila ni ia e mise fo ila le lumana'i o galuega fa'asila o lumana'i lea o galuega fa'asila le avi FAFO mau o avanoa nei una'i fanau e o faigaluega I luga o Va'a Tetele ni ona tu tatou le tele ni tatou va'a e le tatou Va'a Tetele fa'apene a le avanoa ni e maua e una ia il tatou galuega nei galuega le ua e tatou fanau nei fa'asila ia mai me foi ni avanoa mo le tuile fa'ataitele I siu tatou ATUNU'U ia e mise a ingo Seila nei nai matua o nei o latou taito lua ma nai fanau nei o latou ai I le lava pale e mise foi tapu ia o faiva o fanau nei ia o malanga se tu e mise le tulanga fentale o motsi o maftanga ona o fai malanga atu FAFO I le fai ngofi le mea ia muli atu le faftai mo talsanga ia faftai fo I upu o papoa I tu ala lo voi ia o fianga I fanau nei ma mangaluega